I lijepo pozdravljamo sve ljude koji gledaju ovaj video, a one koji ne gledaju, ma boli nas briga. Dobrodošli u drugu epizodu Minecraft Sky Factory-a koje igramo na našem kanalu. U prošloj epizodi smo napravili vrlo mali otočić, no već u drugoj sam ja izvan kamere svašta napravio. Pa da počnemo, ajde, s ovom farmom drveća ovdje. Znači napravio sam tu farmu tako da mi bude sve jednostavnije, znači da nemam sad drveća tamo, pa da sad moram zaobilaziti drveća da dođem do nečega drugoga, nego mi je sve tu na jednom mjestu i puno je praktičnije, jednostavnije. Napravio sam krevet dok nisam snimao, onda ove barrele sam napravio. Oak. Ako ne znate kako se to radi, sad ću vam pokazati. Znači bijelo koji ovo je samo od raznih drugih drveća, raznih vrsta drugih drveća. Znači silk mesh, on vam se radi od stringa, od 9 stringa, oak wooda i stika i dobijete oak sheave, a string dobijete tako da silkworme stavite u lišće, znači desni klik samo na lišće. Mislim da sam to pokazao u prvoj epizodi, no ako nisam, sad znate kako se to radi. Dalje malo sam popravio ovu bašću, nisam popravio nego sam i napravio, pošto sam da ne budemo gladni. Znači dirt sam dobio tako da sam saplinge kompostirao i mislim da sam dobio 5 irona od one mob farme. Znači od 3 sam napravio kantu, a od 2 sam bio napravio one shears, one škare, i s tim sam lišće odrezao i onda sam to isto kompostirao i zato sam dobio ovoliko puno, no dobio sam još više. Znači i sve sam ih isivo i dobio sam ova 2,5 staka stona koje ćemo pretvoriti sada u cobblestone. I ove loot bagove, njih sam isto dobio tak da sam tamo na mob farmi bio i nisam ih toliko već pred kamerama. I malo što se tiče ove mob farme, malo sam ih poboljšao, znači malo sam ih povećao tako da mi se endermani mogu stvarati. Na početku mi se endermani nisu mogli stvarati zato što je bilo vrlo nisko. Ovo otvorimo, idemo ovdje, da. Ovdje imamo iz Tinker's Constructionsa ove stolove, znači Tool Station, Stencil Table, Parlor Builder i Pattern Chest. Kasnije ćemo malo napraviti mač bi mogli napraviti, vidjet ćemo što ćemo napraviti. I dobio sam ove lubanje. Ovo je mjesto za cobblestone generator koji ćemo napraviti u ovoj epizodi. Da, napokon ćemo ga dobiti. Mislim da nisam... Da, napravio sam i ovu pečnicu. To sam isto napravio van kamere zato što svi znate kako se radi pečnica, zato što klasični Minecraft, svi igrate klasični Minecraft. Znači, hajde da prvo napravimo, da pretvorimo ove obične stone u cobblestone. Znači imamo 41 cobblestone što je nevjerovatno. Na početku ćemo trebati napraviti crucible, a crucible se radi ovako. Znači upišemo crucible, unfired crucible, znači trebamo ovo porcelain clay, znači trebamo prvo dobiti clay i onda bone meal. Znači nama treba 8 kleja. Znači prvo cobblestone trebamo pretvoriti u dust. Znači evo, ovo će ja mislim biti dosta. Pretvaramo, znači cobblestone pretvaramo u dust pomoću hammera. A hammer se pravi ovako. Znači stick, oak i dobijemo wooden hammer. Imamo i stone i od svih mogućih. Samo da aktiviram vein miner. Evo ga, aktivirao sam ga, znači sad držimo C, kod mene je C. I dobijemo gravel. Onda gravel isto lupimo, dobijemo sand. Sand isto izlupamo i dobijemo dust. Sad, da dobijemo clay, treba nam kanta. Gdje sam je ostavio? Evo je.
I uzmemo vodu i stavimo ovdje. Znači imamo 5 pa ćemo ih napuniti 5. Ok, evo napunili smo svih 5. I sad stavimo desni klik na tu vodu i vidite gore da piše clay i samo opet desni klik. I tako dobijemo clay. I onda clay razbijemo. I dobijemo clay. Ono je clay blok, ovo je običan clay. I sad nam treba bone meal. Znači ovdje imamo bone, onda bone meal. Stavimo bone meal. Pokraj clay dobijemo ovo porcelain clay. Ok. Sad trebamo napraviti taj unfired crucible. Popala, sam malo. Ovako. Unfired crucible. Ovaj, popala ne tu. Tu ćemo ostaviti ove. I sad ga stavimo u pečnicu. I sad dok se on peče, otvarat ćemo ove loot bagove. Samo da si malo napravim mjesta u inventoriju. Evo ga. Znači prvo ćemo ove uncommon, onda ćemo ove rare. Znači uncommon su neuobičajene, a ove rare su rijetke. Znači prvo ćemo u zelenu, znači dobili smo ovo, iron horse super, melon seeds, mega rubber sapling, to nam neće trebat. Ili ćemo za sad, u biti ogromno je drvo, to mi trenutno ne treba. Idemo u drugu, name tag, to nam neće trebat. I sad idemo na rare loot bag, amazing technological glasses. Zar se to može staviti kao glass? Gdje bi to uopće moglo ići? Tu. O, jesam ba, ja vidio ovo. Imam Lincolnov šešire i ove naočale. No, nebitno, idemo dalje. Iron pickaxe, super, i iron boots. Ovo je sve bolje za boljim. Već jedne iron boots imamo, to sam isto dobio. Ovo ćemo ostaviti ako padnemo. Ovo mi ne treba, obsidian ne treba, melon seeds ne treba, miniature ne treba, name tag ne treba. Ništa mi ne treba. Sve ćemo ostaviti. Evo ga. Ovaj se ispekao i sad dobijemo crucible. E sad, crucible, da možemo topiti kamen. Njega stavimo, sad ćete vidjeti, tu ćemo ga staviti. Znači stavimo torch i na to stavimo crucible, vidite, stavimo gore. I sad okolo sam malo postavimo još baklji i onda će to brže ići. E sad nama treba 1000, da, za jednu kancu, znači trebamo, mislim da trebamo 4, da, 4 ova trebamo dati. I sad trebamo samo sačekati da se to istali, ili ne, metal se tali, ne znam nekako se to zove, u biti da se pretvori u lavu. No, za to vrijeme mi ćemo ovdje staviti vodu. Tu će biti cobblestone generator, znači ja sam napravio ovako, možete i bez ovih blokova. Znači bitno da iskopate jedan blok, da voda može ići dolje i sad će odavde ići lava tu i tu će se praviti cobblestone. E sad, pošto je ovaj donji dio od drveta, a lava će nam zapaliti to drvo, tako da ćemo to drvo zamijeniti sa ovim cobblestone slabovima koji se ne mogu zapaliti. Znači ovo ćemo maknuti i samo ove malo sa strane ćemo zamijeniti. Znači taj dio smo isto sad zamijenili sa cobblestoneom. Tu možemo ostaviti drvo, pošto do tu ne dolazi lava. Znači sad samo moramo sačekati da se ova lava napravi do kraja. A za to vrijeme bi mogli malo ubijati ove mobove tu na mob farmi. Znači sad kada sam ju popravio, sad se stvaraju endermeni. Jedan mi se bio, ili dva su se bili stvorila do sada. I morate ovako iz malo daljeg, znači ne smijete ići skroz blizu, već morate negdje otprilike do tu, da vas creeper ne vidi. Znači smijete ovako prići, ali morate se odmah makniti, inače će on eksplodirati, to mi se već desilo jedan put. I onda morate se popravljati i nije to baš nešto.
bolje ovako pazit pa onda. Sad kad nema ovako nikoga onda možete ubijati bez brige. Samo ovako. Znači evo recimo sad da je meni mač otpao, znači da se potrgao. Sad tu sam napravio, cijeli stak sam stavio stikova i 2 staka vuda. I onda samo kliknem kad mi treba i uzmem. No ubrzo te drvene ćemo zamijeniti sa kamenim ovim, nije krampovima nego kamenim mačem. I sada samo moramo sačekati da se ovo instali. Znači i ovo je gotovo. Sada samo desni klik na Crucible i dobili smo lavu i sada lavu stavimo ovdje. Sada bi ona trebala doteći do tu i sada bi trebalo dobiti cobblestone. Tako je naš prvi cobblestone. Sad, cobblestone generator, znate svi da je on beskonačan izvor cobblestona. I sad ja bi mogao ovako cijeli dan uzimat cobblestone, no naravno da mi to nećemo, mi ćemo to automatizirati. Tako da ćemo napraviti ovo, transfer node items. Znači trebaju nam 2 stona, 2 redstona, ender pearl, chest i bilo koji pipe. Pa tako da krenemo, znači prvo nam trebaju 2 stona, njih ćemo odmah ispeći. Ender pearl, on nam je ovdje. Rekli smo 2 redstona, mislim da će mi trebati 3 za ovaj, kako se zove, za pipeove, samo ne ove. Sad čekamo transfer pipe, znači treba mi još. Tako. I treba ćemo napraviti sanda. Tako, dobili smo i sand. Pošto imamo već cobblestone na bacanje, napravimo jednu još. Furnace. Šta sam sad napravio? Ne, compressed. Da se može vratiti. Ovo super može. Znači još jednu furnace. Nju ćemo staviti ovdje. Tu stavimo malo ovoga. I stavimo sand. Ajde, sad čekamo da se ovo ispeče. Tako, i to je sad gotovo. Sad od toga moramo napraviti slabove, koliko se sjećam, pošto nam oni trebaju za transfer pipe. Sad imamo super 2 glasa, ja mislim samo da trebaju i chest mislim da mi je ovdje, tako. Sad prvo trebamo napraviti transfer pipe, znači stavimo 6 ovih stone slabova ovdje, jedan redstone ide i 2 glasa i dobijemo 8 transfer pipeova, znači tu onda za transfer node items, tako je, ide 2 stona ovdje, tu ide bilo koji pipe, tu ide pearl i tu nam dolje ide chest, tako je, transfer node items. Sad, njega znači stavimo na vrh ovog cobblestona koji se može rušiti, znači ovdje. Što je ovdje bilo? Vidi ovo što nam lava sve progutalo. Sad ćemo mi to morati popraviti. Ok, evo me nazad. Popravio sam ovaj cobblestone generator da mi se ne zapaljuje sve okolo i mogli bi nastaviti dalje. Znači sljedeće što nam treba je better barrel, on nam treba. Znači treba će nam obični logovi, chest i što je ono bilo? Plank, ja mislim da je slab, a ne plank. Znači idemo malo do naše šume. Sada definitivno imamo dosta. Znači 7 ovako, jedan ovaj ide ovdje i gdje nam je chest ide ovdje, tako. I imamo better barrel i njega stavimo na vrh transfer noda, znači držimo shift i stavimo ga, no on još ne vuče zato što nam treba upgrade.
Sad za upgrade, upgrade, tako. Samo malo, gdje je, evo ga. Znači ovaj World Interaction Upgrade. Joj, treba nam 4 lapisa, 4 irona, još 3 irona, znači trebam ići sivat. A to je najdosadniji posao, tako da idemo sivati. Znači prvo trebamo napraviti iron pickaxe. Dalje što trebamo staviti 4 ovako, iron pickaxe u sredinu i 4 lapisa ovako u čoškove. I sad taj World Interaction Upgrade stavimo u Transfer Node. Znači stavimo ga tu i on bi trebao početi kopati. Kud god joj, krivo sam stavio. Ne tu gore. Stavljate ga tu i on bi se trebao početi kopati. I napokon imamo taj automatski cobblestone jer mi je dosta više ovog ručnog kopanja. Tako da ta mašina će nam jako puno pomoći. Tako da, hvala vam što ste gledali ovu drugu epizodu Minecraft Sky Factory-a. Nadam se da ste uživali i Bruno vas pozdravlja. I ženi isto, i moje seksi naočale. Bok.